Bakunzi bacu, bakunzi ba Masepa One TV, turabasuhuje kandi tunabifuriza kugira ibihe byiza hirya no hino aho muherereye. Kuko bisanzwe rero muri kumwe na Patrick Makombe muri studio za Masepa One, nkaba mbahaye ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Turi ku itariki 22 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Amakuru yacu rero y'uyu munsi turaza kugaruka ku bitero by'indege za gisirikare byongeye kugabwa mu karere ka Mikenke ndetse na Rwitsankuku, ndetse turanakubitira hirya no hino uko abantu benshi bagiye bamagana ibi bitero mu by'ukuri bigaragaza nyine ubugome ndengakamere ndetse n'imigambi ya leta ya Tshisekedi yo gukomeza intambara mu cyimbo nyine cy'ibiganiro, nubwo bikomeje cyangwa se twavuga ko hariho intambwe bagenda batera mu nyandiko, ariko kandi ku rubuga cyangwa se kuri tere intambara n'ubundi ikaba ikomeje ndetse n'imyiteguro yose. Ubwo turaza no gukubitira ku ndondo z'Ibuvira, aho mu by'ukuri umutekano ukomeje kugenda uhungabanywa n'abazalendo bafatikanyije nyine n'ingabo z'u Burundi na FARDC. Nabyo turaza kureba uko byifashe hariya ku ndondo z'Ibuvira. Ikindi nanone turaza kugaruka ku rugendo rw'umuyobozi wa Qatar yakoreye nyine muri Congo nyuma y'aho avuye mu Rwanda. Abakozi bacu rero, reka amakuru yacu n'ubundi tuyahere mu misozi miremire y'umurenge, tuyafatiye mu karere ka Mikenke ndetse na Rwitsankuku, aho ni muri teritwari y'Imwenga, aho uyu munsi indege za drone zongeye kandi kugaba ibitero. Ndavuga ku munsi w'ejo zongeye kandi kugaba ibitero mu mihana y'abaturage. Ibitero rero by'izi ndege, nari mvuze drone ariko ni indege ya Sukhoi, ni indege y'intambara nyine, twavuga ko ari indege z'intambara za kabuhariwe dukunda kubona mu bindi bihugu. Ubu rero zikaba arizo ziraswa mu mihana y'abaturage hariya mu karere ka Mikenke. Uyu munsi rero indege ikaba yarashe hafi n'inkambi y'impunzi cyangwa se inkambi y'abadeplase b'abanyamurenge. Murabizi ko bagize imyaka bagotewe hariya hantu. Indege rero yaje irazunguruka kuko abari kuri tele batubwiye, irazunguruka umwanya muremure, nyuma yabwo nyine nibwo yatangiye kurasa amabombe. Abaturage rero twabashe kuvugana batubwiye ko yarashe hafi n'inkambi y'impunzi cyangwa se inkambi y'abadeplase kuko nari mbivuze, irongera kandi iza kurasa ahantu haba umunara wa Vodacom. Ni ahantu n'ubundi hagiye haba ipozisiyo nyine y'abasirikare ba FARDC, aho ni hafi n'ubundi naho iherutse kurasa ubushize kandi ubwo yarasaga mu ijoro. Uyu munsi rero ikaba yongeye kandi kugaruka kuharasa. Nyuma yabwo rero nibwo n'ubundi yahise ikomereza mu Rwitsankuku, iza kongera kandi gutera amabombe, ku buryo rero aho kugeza ubu ngubu mu by'ukuri ibyangiritse byo ntibyabura, nubwo nyine tudafite birayi byangiritse cyangwa se ngo tuvuge ngo hangiritse ibi n'ibi n'ibi, ariko icyumvikana cyo ni uko ahantu harashwe indege byanga byakunda ibyangiritse byo ntibyabura. Uretse wenda n'ibishobora kuboneshwa amaso, nta wakwirengagiza ko mu by'ukuri abaturage barimo baterwaho ariya mabombe byumvikana ko bari muri situwasiyo y'ubwoba, y'umutekano muke. Ntekereza ko
nta urimo aryama ngo asinzire, nta n'urimo akora ibikorwa bisanzwe kubera nyine impamvu z'umutekano mukeya utewe n'izi ndege. Abantu benshi rero bakaba bakomeje mu by'ukuri kwamagana ibi bitero, barimo abanditse, harimo Maître Moise Nyarugabo wanditse kuri X cyangwa se kuri Twitter yamagana biriya bitero, aho yavuze ko mu gihe umuyobozi mukuru wa Qatar ariwe Tamim Ben Hamad Al Thani ari mu rugenzi nyine muri Congo yakiriwe na Perezida Tshisekedi. Kandi rero iki gihugu cya Qatar mukaba muzi ko ari igihugu kirimo gihuza leta ya Congo n'umutwe wa AFC M23. Uyu munsi rero yageze i Kinshasa, akaba ari bwo leta ya Kinshasa yakoresheje ziriya ndege z'intambara, ngira ngo nk'ikimenyetso cyo kwerekana ko mu by'ukuri nubwo Qatar irimo igerageza guhosha intambara, ariko ku rundi ruhande kuri leta ya Congo ikomeje imigambi yayo yo kwitegura intambara no gukoresha nyine indege z'intambara n'ibindi bikoresho byose nyine mu rwego rwo guhungabanya umutekano mu turere nyine tugenzurwa na AFC M23. Si we wenyine, abantu benshi bakomeje kugenda bandika mu by'ukuri bamagana ibi bitero, bavuga ko mu by'ukuri bitangaje kubona leta ya Kinshasa ku ruhande rumwe irimo isinya amasezerano y'amahoro, ku rundi ruhande naho irimo ikoresha indege mu kurasa ku bikorwa remezo, irasa mu mihana y'abaturage ndetse no ku birindiro bya AFC M23, kandi mu by'ukuri barasinyanye amasezerano yo guhagarika intambara ndetse n'izindi ntambwe bagiye batera mu bijyanye nyine n'iyi porosesise y'ibiganiro. Hano muri Masepa One TV twakomeje kugenda tubigarukaho inshuro nyinshi, tuvuga ko nubwo harimo haba ibiganiro hagati y'impande zombi, ariko mu kuri guhari nta kintu abantu bakwizera ku bijyanye n'ibi biganiro, kubera ko Perezida Tshisekedi ubwe ni umuntu utazuhagarara ku cyo yemeye. Icya kabiri nanone, urebye kuri tere imyiteguro y'intambara ni yose. Ikindi nanone ni uko mu byo basezeranye rugikubita harimo guhagarika intambara no gufungura imfungwa, kugeza ubu nta muntu n'umwe urafungura. Mu bijyanye rero n'ibi biganiro, mu by'ukuri byo bari bemezanyije, ikintu cyoroshe muri byo ni ugufungura imfungwa, nta kintu kinini bisaba, ariko nabyo kuri leta ya Tshisekedi byarananiranye, byahindutse ibintu bihambaye, ibintu leta yananiwe gushyira mu bikorwa. Abantu rero bakibaza ngo ese leta idashobora gufungura imfungwa, iyo leta izemera ite izindi etape zirimo kuvanga ingabo, zirimo gukorana muri administration, zirimo gusangira ubuyobozi, kuko we nico wenda gishobora kuzagerwaho mu gihe ibiganiro byaba bikomeje. Mu gihe rero ibiganiro byaba bikomeje, byanga byakunda hazabamo kuvanga ingabo, dore ko no mu kiganiro abayobozi ba AFC M23 baherutse gukorana n'itangazamakuru ku munsi w'ejo bundi, bavuze ko mu byo bemezanyije harimo kuzambura imitwe yitwaje intwaro, ubwo ni ukuvuga abazalendo, bavuze FDLR, bavuze n'imitwe y'abanyamahanga ndetse n'imitwe nyine y'amamilisi lokale. Bavuga rero ko mu bazarambika imbunda AFC M23 itarimo, byumvikane rero ko hashobora kuzabaho kuvanga ingabo, ndetse byanga byakunda no mu buyobozi hashobora kuzabamo gusangira ubutegetsi. Umuntu rero ukurikiranira hafi cyangwa se nk'umusesenguzi, ntabwo mu by'ukuri leta yananiwe guhagarika intambara, kubahiriza cessez-le-feu,
leta yananiwe gufungura imfungwa mu gihe AFCM 23 yo yafunguye imfungwa zirenga 1,000 ariko leta ya Kinshasa ikananirwa gufungura abantu bategeze n'ijana cyangwa ngo byibura bagaragaza ubushake bafungure n'abantu nka 5 cyangwa 10 ngo wenda mu rwego rwo kwerekana ko ufite ubushake. So niyo mpamvu rero tubona ko leta ya Kinshasa ikomeje umugambi w'intambara ntaca abantu bakwizera ko gishobora kuzava Doha, nubwo nyine ibiganiro byo hari aho bigera nyine bagasinya bwaca ibyo basinyeho bikongera bigahinduka imfabusa, ibintu rero bimeze nk'uko. Bakunzi bacu rero twari tuvuze ibi byose dushingiye ku bitero by'indege. Nyuma yo kurasa n'ubundi indege zakomeje kuzunguruka kariya karere kugeza mu mugoroba indege yazungurukaga, bigaragara nyine ko umwanya uwo ari wo wose yashoboraga kurasa. Bukaba rero mu by'ukuri ari ibintu bihungabanyije umutekano w'abaturage, nta bikorwa bikomeje nyine. Murumva ko namwe abaturage barimo baraswaho n'indege badashobora kugira ibindi bikorwa bihambaye bashobora gutekereza. Hanyuma rero abantu bose bakaba bakwiriye guhaguruka bakamagana ibi bitero mu buryo bwose bushoboka, kubera ko nyine ni jenoside leta irimo gukora ifatikanyije na leta y'u Burundi ku baturage b'Abanyamulenge. Reka rero dukomereza amakuru yacu mu karere ko ku Ndondo z'Ibuvira mu karere ka Muramvya, aho abagizi ba nabi aribo Bazalendo bafashwe mu mugongo nyine na leta ya Kinshasa ndetse n'ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda bagaragara mu hafi n'imihana ituwe n'Abanyamulenge bifotoza bafata amafoto, kandi nyine bakoresha ya magambo basanzwe bakoresha yuko bari hafi kandi biteguye nyine gukora jenoside, kwica abaturage, gusahura ibyabo n'ibindi bikorwa bigayitse nyine, ibikorwa by'ubugome basanzwe bakora. Kuko rero twagumije kugenda tubibona kuri social media, nuko abamayimayi rero bagaragaraga hafi y'imihana ya za Kanono, hariya bafotoraga berekana kariya gace ko ku Muramvya, ku Wingwa, bafotoraga berekana iriya misozi yose ndetse n'imihana y'Abanyamulenge. Abaturage rero twabashe kuvugana mu by'ukuri bagaragaje ko nyine bafite impungenge, bafite umutekano mukeya bitewe nyine n'uwo mubare w'Abazalendo bakomeje kugenda begera imihana y'Abanyamulenge, kandi nyine n'imigambi yabo mibisha yo kwangiza, yo kunyaga no gusahura. Abagaragaye rero bavugaga ko ari abajenerale, barimo amazina yabo ntabwo ari ngombwa kuyavuga, dore ko nyine hafi ya bose ni abajenerale, ariko mu by'ukuri ikigaragara ndetse abo twabashe kuvugana bari hariya batubwiye ko iriya mihana barimo bafotora kuko ni imihana y'Abanyamulenge, kandi byagaragaraga nyine ko batari kure, kandi imigambi mibi bashobora kuyishyira mu bikorwa nyine kuko barimo babifashwa na ziriya ngabo z'u Burundi ziri hariya ndetse na FARDC ikorera hariya. Ibi rero bikaba bikomeje n'ubundi kugenda bishira mu kaga abaturage b'Abanyamulenge, kubera ko ziriya ngabo zirakorana, kandi mu by'ukuri turabizi ko umugambi wabo nta wundi ni ukwica, ni ukunyaga, ni ugusenya. Bikaba rero barimo bakorana n'ingabo z'u Burundi. Ibi rero nibyo abantu benshi bagiye bavuga bamagana, nubwo ku minsi nk'ibiri ishize uwitwa Munigantama yakomeje n'ubundi gushimangira ko bakorana na bariya Bazalendo, yagiye anabavuga mu mazina,
kandi nyine bakorana n'ingabo z'u Burundi na FARDC hariya. Ibi rero nibyo abaturage bitumye mu by'ukuri bafite umutekano muke cyane, bibaza amaherezo yabyo, bibaza rero ukuntu izi ngabo zishobora kuza zigatangira gukorana na ziriya nyeshyamba, kandi ziriya nyeshyamba zigikomeje umugambi wazo wo kugaba ibitero ku baturage b'Abanyamulenge no kunyaga imitungo yabo. Abaturage rero twavuganye batubwiye ko mu by'ukuri bafite umutekano mukeya nyine kubera izo ngabo, kuko hari aho zigera nyine zikarasa amasasu menshi cyane, kandi nanone nyine ubufatanye bwabo n'ingabo z'u Burundi na FARDC ntabwo ari ibintu byihishe, ni ibintu bigaragara. Rero abaturage rero bakaba mu by'ukuri batabaza ubushobozi ubwo ari bwo bwose bwaboneka, cyangwa se ubutabazi ubwo ari bwo bwose buboneka mu rwego rwo gukoma imbere uyu mugambi w'abagizi ba nabi ku bwoko bw'Abanyamulenge. Reka rero dusoreze amakuru yacu ku ruzinduko rw'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar ari we Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ubu ngubu akaba ari i Kinshasa nyuma y'aho nyine avuye mu Rwanda. Iki gihugu rero kikaba kizwi nk'umuhuza hagati y'ibi bihugu byombi ndetse no hagati ya AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Ibyagaragaye rero cyangwa se ibyavuzwe kuri uru rugendo ni uko hari amasezerano basinyanye na Tshisekedi ajyanye n'ishoramari no gufasha igihugu cya Congo mu bijyanye nyine n'ubukerarugendo, ndetse n'ayandi masezerano ajyanye no kuzahura ubukungu bwa leta ya Congo. Ibindi rero bivugwa nuko bashobora kuba baraganiriye na Tshisekedi ibijyanye n'amasezerano nyine yo guhagarika intambara hagati ye na AFC M23, ariko rero mu byavuzwe ku mugaragaro ibi ngibi ntabwo bigeze babigarukaho, ariko kandi nyine mu by'ukuri abategetsi bombi ntawakeka ko ibi batabivuganyeho, kubera ko uyu mutegetsi wa Qatar arimo gukoresha imbaraga ze zose kugira ngo arebe ko ibi bihugu byombi byakongera kugirana umubano mwiza no guhagarika intambara, dore ko Qatar ari igihugu kirimo gihagaze neza mu by'ubukungu kandi cyagiye gishora imigabane yacu haba muri Congo ndetse haba no mu Rwanda. Bityo rero bikaba bivugwa ko Qatar ifite inyungu mu ko ibi bihugu byombi byagirana umubano mwiza cyangwa se amahoro, kugira ngo Qatar ikomeze gushora imari muri ibi bihugu byombi, kubera nyine ko ari igihugu kirimo kizamuka cyangwa se ari igihugu gihagaze neza mu bijyanye n'ubukungu. Bakunzi bacu rero reka dusoreze amakuru yacu aha, ibindi turagomba tubikurikirane bivugwa nyine hariya mu karere bijyanye n'uko abaturage bameze nyuma y'ibyo bitero. Mu makuru yacu y'ubutaha tuzababwira uko bizaba byifashe. Mukoze rero mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibarinde, ababyeyi bacu bari hariya, abavandimwe, Imana ikomeze ibane namwe kandi Imana ikomeze ibarinde. Mwari kumwe na Patrick Makombe kuri Masepa One TV.